BMPC member tele hir tu zong te kanal pa isu Christam in chi bai ka bu che u Presbyterian Church of India thurin pon suana Confession of Faith kan ne ya chu Confession of Faith noi an chuan chunga chuan thurin song oma thurin malte te hi thurin pakhat video pakhat te ya kan zir ho don ani kan ko ran thurin hian thuma hruai aneya etiam hi ni a India ram Presbyterian ko ran chuan apostol te thuvon te Nicaea thuvon te Westminster thurin puan chuana le Wales ram Presbyterian thurin puan chuana te chu pathian thu hrilfiana thato ka ngaya ko hrana le pathian thu zirna hmuna te thurin in ngana atana zirtir tlak ni a pomtlat chungin a hnuai thurin puan chuana thu te hi pastor te probationary pastor te upa te le ko hran dan zo kim te nan von nge tat atan apom ani in thuma hruai azia kani thurin pakhat na thuthung hlui le thuthung thar bu te hi pathian thu ania heng chau hi rin na le thil ti te na diglo thailo ani thil siam zinga mihring kan dang la me maya hriat na le thiam na kan thang zela tuna pe chon science le technology awangin mihring thiam na asang le to maya pathian thil siam nun na nei zinga mihring ang tak hi an om lova ni ti hi Genesis bu na mizirti ra tu po ni in alanga amai ro chu mihring thiam na athang kan ti rualin mihring zo na then khate ro chu science in achang thei lova ti chuan rin na chungchang mihring zo na siam tu pathian chungchang te thil siam chungchang te mihring chungchang te siam tu le mihring in lai chin na chungchang te heng hi Bible chuan chan na min pe a chu kan rin tur chu ni a tin eng tin nge kan nunang ti thil ti lama kha chan na min pe boka mihring nundan tur nundan digle nundan diglo te po min zirtir ani he PCI thurin pakhat na hi eng tin nge alo chuadan ti hi azin kong thui tak a oma kan chui vek seng lo banga ma ro chu toi te in chui tum ni la sha ome India Marchaka Presbyterian Kofran Rondin tu missionary te kha Wales ram Presbyterian Kofranin an ron tirte an ni a Wales ram hi United Kingdom chunga rambial pakhat ani a Wales Presbyterian Kofran hi tun ma chuan Wales Calvinistic Methodist ti ani thina kumsang khat zariat somni pathum khan Wales Calvinistic Methodist chuan thurin puan chuana Confession of Faith an duang chuaka Wales Confession of Faith a chuan Bible chungchang hi thui de uzo kina in zia ka thuthung hluya le khabu sang som thum pakwa te minga tlar thla a thuthung thara le khabu sang som ni pasari te ming atlar thaboka thuthung hlui le thuthung thar bu te hi pathian thu ani ti anem ngeta chandam kan ni theina na pathian remruat kim chang le fam kim omna ani ati boka rin na le thil ti te na diglo theilo om chhuna ni ti in anem nget bokani Wales ko fran thurin pon chuana aya la upazo Westminster thurin puan chuana Westminster Confession of Faith omle hei ke ni ko fran tan chona poimo khop maya London khopuya Westminster ebia kumsang khat zaruk somli pathum le kumsang khat zaruk somli pakwa inkar khan ko fran hruai tu mi za som ni chuang zet anin cha khoma Christian thurin te ko fran in rel bol na te an soi hova chumia tang chuan Westminster Confession of Faith an duang chuak ta ni Westminster thurin puan chuana hi ko ran sang abikin Presbyterian ko ran ten kan ngai poimo hle Westminster thurin puan chuana chuan thil siam atangin pathian chungchang engemaw chen hre thei mai la atawk lova pathian chu ami te hnena a in puang ta zoka chung pathian ami te hnena in puan na chu von himani theinan te
ko ran ven him ani theinan te zia ka da chua alo ni ta ani ti in hen kan bible le khabu sang sang te hi pathian ami te he na in buan na zia ka da chua ani ti in anen hi ani tin chu aya la upazo la ril zok thudam om le chu chu hei hi ani a kum zabi som paruna khan Europe khmual puya Christian te zinga in then na lian tak achua ka khati hun la ya ko ran hruai tu then khat chuan an thu nei na mang sualin sual ngai dam na le kha te an lo siama tin a hun la ya Christian tam takin an ngai poimo pui thu na then khat chu Bible zirtir na nen a in mil lova chuti hun la ya ko ran hruai tu langsar tak Martin Luther chuan chan dam na tan chuan mihring thu nei na emo pui thu na thil emo a poimo lova pathian thu a poimo ani ati a Bible hi pathian thok khuma pek ani ti a ringa chu wangin Bible hi ada chung nung em ani Martin Luther nuwa ko ran siam that na thok tu te po in Bible an da chung nunga keni Presbyterian ko ran ta na poimo em John Calvin a po in Bible ada chung nung em a Bible chung nun na thurin hi voin thleng poin kan thurina ala chuang ta zelani tirko pola chuan Timothy ne na pathian le kha thu zong zong hi pathian thok khuma pe kani a zirtir konga te thiam lo chantir konga te zil konga te pelna zirtir konga te asot bok ani ti na sila chu chu Timothy ne na tirko pola le kha thon pani na bungthum chang som paruwa khan kan mu a ti chuan tirko pola ten pathian le kha thu ti ya an lo chiara chu tu na thu thung lui ti kan soi hi ni a tin isua nge poina chiar thin anim nge akhania chu wangin ke ni tan chuan thu thung lui hi pathian thu ani ti nem nge har lova chu tiang bok in tu na thu thung thar kan ti hi isua zui tu masa te ring tu masa te na an lo zia an ku chuak ani a ti chuan Christian masa te ko ran masa ten pathian o hriat nan heng le khabu thu thung thar kan nei tak som hi pasari te hi an lo mang thina kum tam tak chung heng le khamung mang hian ko hrana pathian alo in puang to a chu wangin heng hi pathian min pe ka ni ati hi Christian ten lo chiang tlang ani chu wangin tuna hian ke ni chuan thu thung hlui le thu thung thar bu te hi pathian thu ani tin kan lo nem het ta ni